سلاوست هم شوان هجا بولتنا دمجمیر شش ایوار اجوار پیشکش کن به وین و چهه امی دست به بولتنا خواه بکن. وکو ایرو بریا 122 سالان یکمین روزنامه د دیروکا نو یا کردان ده لجیر ناو کردستان لقاهره درکت. روزا 22 نیسانه جه هر ساله لهر 4 پارچین کردستان بوی روزا روزنامه گریا کردی و هر وها ده پیروز کرن. انجمن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه داخویانیک به هلکفتا درچونا یکم روزنامه کردی بناو کردستان بلاف کرد نواروک ده وی راپورته ده. به هلکفتا 122 سالوگر روزنامه‌گری کرد درچونا یکم روزنامه کردی بناو کردستان انجمن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه داخویانیک بلاف کرد. داخوینا خدا انجمن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه گوت کومیر مقداد مدحت بدرخان دخوناغ زحمت یکمین روزنامه کردی بلاف کرد کونا وید دیروکا کردی ده هاتیه نقشاندن. داخوینا خدا آماجه برولا روزنامه‌وان کرد درباره هشدار کردن گله کرد جبوی خپاراستن ج ویروس کرونا درباره بلاف کردن رنماین تندرستی ان تایبت به ویروس کرونا هاته کردن و تکز هاته کردن کو روزنامه‌وان کرد جه باوری گله کرده و کار د توای قوناغ زحمت به پرسیار کار بکن. هر وحد داخویانی دا بحث روش روزنامه‌وان لسوریه و کردستان سوریه هاته کردن کو حتی واکنها لروجاوای کردستان د خرابترین روش را درباز دبه و داخواست پیاده هاته کرن کو پاراستن و اولهیه ج روزنامه‌وان آرا به فرق و جداهی دابین بکن. و چاره نفیس روزنامه‌وان فرهاد حمو کره کفتا 15/12/2014 لسر دست داعش هاتیه بنچاف کرن و وری دیار کرن. داوی داخویانی دهات کو خلات جوان میرانی یکم نقیب سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه د سر روزا روزنامه‌گری کردی بورا گاندیکاره کی کردستان ته پیشکش کرن جبر روشا آورته به صدمه کرونا و وره پاش خستن. وکو معامجه پیکریه کو ایرو بریا 122 سالان یکمین روزنامه کردی د دیروکا نو یا کردان ده لجیر ناو کردستان لقاهره پایتخت مصر هاته درخستن روزا 22 نیسان هر سال جی لهر 4 پارچین کردستان بویا روزا روزنامه‌گری کردی هفکاری معالی عمر راپورتک گشتی لسر وی روزه آماده کریان به هفره ل تماشا کن. هر سال ده 22 نیسان ده روزا روزنامه‌گری کردیه افروج لتفاهی کردستان تی پیروز کرن. وکه ایرو ده 22 نیسان سال 1898 ده روزنامه پیشنا کردی کردستان یکمین روزنامه ده دیروکا روزنامه‌گری کردان ده لقاهره پایتخت مصر جاری گره میر بدرخان مقداد مدحت بدرخان و هات درخستن. روزنامه کردستان جه 4 روپلان پیک دهات 31 هجمار تا سال 1902 جوی روزنامه درکتن. لهر یک جه قاهره، جنیف، لندن و فولکستانی دهات آماده کرن چاپ کرن. لهر 4 پارچه کردستانی جی 22 نیسانه وک روزا روزنامه‌گری کردی هاتیه دست نشان کرن. لسوریه و روزاوای کردستانی جی پشتی سازکرنا نقشه سوریه نو روزنامه‌گری به زمان کردی قدغه بو. همی کارن روزنامه‌گری بنفرمی و نهینی دهاتن کرن.
د 26 جوتمها سال 1931 ده میر جلالت بدرخان مولتا کووارا هاواری جه حکومت سوریه ورگرد وک یکمینو تاکجارک د سوریه مولت جبو کووارا که کردی هاته داین کودگلانا سال 1932 ده هجمارا یکم یا وی کوواره بزمان کردی لاتینی لشام پایتخت سوریه درکت طابمها هشتان یا سال 1943 بردوام کرد 57 هجمار جوی کوواره جی درکتن در یکی نیسان سال 1943 ده تا سال 1945 کوواره روناهیه به تیپین کردی لاتینی جالی میر جلالت بدرخان و به 20 هجماران هاته درخستن در سال 1986 ده 28 هجمار جروجنامه دنگ کردستان هاتن درخستن پشتی ویگه گلک کووار روجنامه و بلاوک درکتن وک زوی، خناف، گلستان، روج، نوروز، سورمی، هلوست، اجراس، آسو، سورگل، دلاو، هیوی، گلاوش، روجدا و گلک روجنامه و بلاوکن دین هر وها به بلاوبونا تورن انترنتی بدهان مالپرین کردی هاتن وکرن سرباری مالپرین فرمی ین پارتین سیاسی ین روجاوای کردستانی هر وها لسر آسا تلویزیونی جی بدهان کانالو پروگرامین کردین تایبت روجاوای کردستانی هاتن وکرن نخاسم پشتی شورشا سوریه بدهان رادیو جی لروجاوای کردستانی در ویوه تایبت به روشا کردین روجاوای کردستانی آنگو کردستان سوریه هاتن وکرن بهتر جه 100 سالی لسر درخستنا یکم روجنامه کردی بناو کردستان در باز بن لگوری پرانیا روجنامه وانان روجنامه گریا کردی به تایبت یا روجاوای کردستانی نکاریه به بسدم یانجی آلیکار ده پیدا کرنا گوتارک کردی یک گرتی نافخوا دروی کردستانی علی عمر بله تماشاوان هجان هاجی از بری خو بدم هر سه میوانین خوا برز عمر کوچری نقیب سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه هر وها روزنامه‌وان دکتر احمد شوقی هر وها روزنامه‌وان صبری رسول دل گلمبن هون همی بخیراتن برز عمر از جمعیت دست پی بکم پشتی 122 سالان جدر کتنا یکم روزنامه کردی پس دفر دعوا روزنامه گریا کردی ده چه آستی ده پیشکتن یا پاشکتن تیده چه بویه اگر پاشکتن هبن سدمن و پاشکتنه چنه و آستانگین کوتنه پیشیا روزنامه‌گریا کردی چنه؟ بله سپاس جبوتا و جبو هر دو میوانا و از خوازم بری از بشتغلیم از پیروزباهیا همی روزنامه‌وان کرد به هر چه پارچه کردستان بکم به روزا پیروز ده. بله. براستی وقتی ام بشو بینن تاریخها روزنامه‌گریا کردیج صار دركتي وجماعة كردستان حتى انها يعني قالك محطات هات رابورتات جي هات بيان ذكرن قالك محطات هذا الباز بوا بس امكارن بيجن روزنامه‌گریا كردي ايرو بيش يعني امكانيات ودعم تكرنج روزنامه‌گریا كردي را باستي حتى انهاجي كيمن يعني حتى با صار داويج 2012 با بيچكي ام کارو بیجن يعني وضع روزنامه‌گریا کردی بيچكي باشتر بو هناك او قنوات آسماني هات مذكرين سر مستوى تلفزيون اوان بس يعني روشا روزنامه‌گریا کردی ام کارو بیجن کاک شيخو يعني پارچه کردستان تا پارچه دی گل کی فرق ہے مثلا يعني روشا روزنامه‌گریا کردی لجوء کردستان تا هر اواز بو يعني هون جانن يعني رجيم بعثة سوري وحتى بري رجيم العسيجي سوري يعني قلق إشكنجة وقلق خوشيت هاندن روشنبيرو رجمبانين كرد جويك حتى صار مستوى يعني كلية إعلام شاميجي يعني قد أخبوا يكي كرد تكف تيدا إلا بعسيبه وقعدوا عامل به حتى تكف كلية إعلام يعني حمي أوايا استنجد هات البيشيار روزنامه‌گریا کردی و روزنامه‌وان کردی بدید مثلا يعني او طابعي عام روزنامه‌گریا کردی روزنامه کردستان دا طابعه کی حزبیتی و حزبی بو يعني بيتر مشروعات کردی هبون يعني او روزنامه‌گریا سر بخوا نبو حتى بجنو بكاربن باجندات كاربكي والبيش بكابين مثلا مقارنه بكن روشا روزنامه‌گریا کردی مثلا باشوری کردستان يعني هري بلند بو
إذاعة كردية بول بغداد مثلا بري شدة جي صالة روشن رمجريل خاصة يا بارتي ديمقراطي كردستاني هري البيش بو كسن كوادر مازن شادن أوروبا شادن أمريكا ودا بخوين دا بقرن دي كاريها بكن يعني أبا كانت هالقل خلقي مي روشة خلقي مي رجابي كردستاني براسي بدنت بون بأوي يعني هري روشة رمجريل باشبو وهري يعني البيج نتكت يعني بله بشتي شرشة سوري بشواء قشتي يعني وضع بشتي باشبو بس أوجي كتب دواري يعني دعم منظمات يعني قلق بلكي بالصدات بيجي بلكي دزقه راديو هابون القام شلو الجيريكي والدربيسي والسريكاني كده حمير هذا نقدر تنجبر هناك أو ريخسنان أبي نبضوتيوا مثلا دعم قصر روا قط كرن أو جي روستان السكنين يعني تشتكي استراتيجية تنا إيرو الجوابي كردستان دا يعني بكار برجمبان الكرد يعني توا البيش بيخن وتوا الروشة الرمجرية البيش بيخن. بله دكتور أحمد أجر تو دنگی متکی چما روزنامه‌وان دهر وارکی دهر ولاتی که تنها ارمانج کردن سدمن راستقینا ین ارمانج کردن وان روزنامه‌وانان چیه چما بهتر دستانداریان دیکتاتور روزنامه‌وانان دکنه ارمانج او برس المرايا كك بله دكتور أحمد بله دن باشنای دن بمنا او يعني برس بمنا زلال بي دكتور أحمد يعني بله از پرسا خو دوباره بکم پرسا من او بو روزنامه‌گری یعنی جی روزنامه‌وان چما بهتر دبنا آرمان جالی دستانداران و نخاسم دستانداریان دیکتاتور كك شيخ وخدي برس يعني جارك نزلاله دن بجارك تمنايا يعني بس دنگي دكتور دغناي بمنا زلاله جودي دارمي هفكار من بلا هول بدن از برای خو بدم روزنامه‌وان صبری رسول حتی کو هفکاری من پیوندی بهتر سر راست دکن دکتور احمد برز صبری اگر تو دنگی مدکی روزنامه‌گری کردی حتی چه استی کاری بو دنگ گله کرد دوزا گله کرد بگهینه جهانه بله سپاس برای وجود تکرار سپاس جناب منوانات ما پیروز به ارم بیشم ملتك وقت ملتك تشل وقضيك نظن وقت قضية كردي تشار دولتي بلكي أقمدياتي في شام ملتي كرد روزنامه‌وان كرد البادرة بلك أصلا جديداً وأزبيجان بركي منقرية أم ناماقا بكنين الدولتية منقرية ناماقا بكنين حتى ملتي وأموار الجانفة بردوان بكن كسن عرب وفرس منقرية ناماقا بكنين وطمانتي قضية مثين بكن بيجري طبعا سببك جي جري دايد وار دولتك وملتك كرد إذا جانا قدكي أو بركي أصلا بيترمي في شام ملتك كرد ندهش إنه برنامج بآليكات وبين لسان ضمن جبري إيش ورشاهني بريكا شخصك بدرن كاري شق هاي بخن حفظة سر سنتوري بيجي وغادري بيجي أصلا نكي مياه سوري في بهتر ليه تشتك برنا تجي جري دايد حركة كردي قل لكي ندى واري إعلامي يعني يبدو واردات شغله واركي قل لكي قدغا حتى كله بقاربة قبلها نبكيني ملاتي خواه تبكيني ملاتي ترجيان بكين هي عرب وكسوسر تبكيني دولتا دار قل لكي قرانا وحركة كردي توقف جرين نديت وجودت وامقورين ما وقت حركات كردي هذا جبري 2011 أعلامك حزبي تنهبوا نسر بقابو وبالتالي أو دنجي قدرت كتن دنجي إطلاق بارتيان دو مزدته حتى بارتيكي دنجي ولا دنجي ودني فبالي ودني قبل برام دنج مناترم دنجي خبكي من زيدي خلقه نفرة أم بكيمل وقف إنك ينتهي إيش
عم تزربها ما نقدر يعني المطلوب أن بكينا بله بله دکتۆر ئەحمەد ئەزێ جارێک نڤەکەم جەمتا ئەگەر تۆ دەنگی متکی پرساخوا ئەزێ شتە بکەم ئەگەر تو مقارنەیەکێ بەرەوەردیەکێ ناوبەرە ڕۆژنامەگەریە کوردی سەردەما ددەما بەعسدا و ددەما پێدێدا و ددەما نەهادا توژمەرە بکی مقارنەیەکێ بەرەوەردیەکێ ناوبەرە دکیژان سەردەمێدا پێشکەتن ڕۆژنامەگەریە کوردیدا چێ بوو؟ دكتور احمد دكتور احمد پرسا خوا از دوباره بکم الو بله اگر تو دنگی متکی دکتور احمد از پرسا خوا دوباره بکم الو از دنگی تا دکم دکتور احمد الو دیاره دنگی من ناچه دکتور احمد برز عمر از برای خود بدمتا دنامه ودا هاتیه دنامه سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه ده و بانگک آراسته پیاده کریه کو روزنامه‌وانان بپاریزن گلو صدما و بانگه چوبو امکارن بیژن دوی دما داویه ده نورث پریس مالپرکه لروزنامه‌وان کردستان کار دکه راپورتک لسر دستریجیا لسر روزنامه‌وان کچ هاتا کرن راپورتك آماده کربو صدام بانگا و اوه یان صدام الدن هبون نعم براستي يعني كاشخاص واري روزنامه‌گریه وقت الجماع بعزنا وقتها طبعا ابتن ما بين القشاده الراس نوراني زمان الجماعه بعث الوشايه وشويه الجوانك رساله يعني وقت وسع الراس يعني انا قلت اذا صح التسميه حاصل يعني تو فرقه زي ده السرواري رجهاندني نابنا هنجار جماعه بعث دس لاداري ذكر الرجالات الزوابي كردستاني وبشتي وقتي درجاتي حزب هذا هاتي استلام كرياني منطقه كردي بشتي او دانو صندنا نابنا ورجماعه سويدا تو فرقه زي ده براستي ام بنحسيان يعني عين تشكسي بري دهاتا قد خاكرين وحتى سر رزقي بي وسر اتكتل حبسادا واشكنجات كيرو وممكن نفي بكربا يعني هناك اجراءات ونخوشين تشتي النباش ايه بهذيك براستي حتى يعني تجاوزها حزب بعث جيكر براستي تجاوزها اجهزه امنيه جيكر سوري للاسف يعني بجيب يعني بالشيء كان بيجن بس مجبور بيجن يعني وكا يعني سنديكات مباني كردستان سوريا وهرصال يعني هرصال هيك تحت انها هرصال وقتي ام انتهاكات يعني ترحق رمضان ام دينن باستي قلا كان يعني صالين انه سيتشل انتهاكات شناب ترحق رمضان كردا او ام دينن مقابله يعني وقتي بيامنيرن رجما سوري اعلامي رجعنا سوري تشواتين عميده وشواتين قامشلو شوا قدر قيمتهم وشوا حتى جارنا يعني الجينا ومنطقنا اسايشي بهذه بربانيا وات حماتوات بله بريز براستي بله بريز صبري همان برس بشويه كدنا زيش تبكم روشا روزنامه‌گریه کوردی لدبن لهرم دبن دست پیاده دا چاوا برای و دچه راگاندنا آزاد لوی دره هیا کو روزنامه‌وان بشويه کی آزاد کار خو لوی دره بکه واحد ادي كافكر روزنامه‌وان آزاد مباكرين وأو تبعي بيديا وتشتي بنت حوادث بيور بلادي دوتن زي سياستا غير رمضان حقيقة تشي بيجي جمعة قد غير يعني أوجي صورتها كيف قريب يجي وقت صورتها نظام سوري أصلا لي تنين تشيوا فجريدات تلفزيونك بقناتك بتشتغل وقت هرب بروفيسور جمعة بس تنين بدون حدودات او بخوازن بدون حدودية كار بكن وتشتا او ببين وين بكين خلقي اما تشتا وقت مش ولا رمضان رمضان بذي تشتيك وكيف بذي در شاوي بقول لك الحيادية بذي غيري
دنجي هدف السرعة بتشبو يرتشبويا وبيرا هنا بشكل احتياطي بدي غير إخوات تشبه أو جريدة بدي قناة بدي راديو بدي تشبه بينما بدي سياسات هذه هنا كي حشكل بدي آليده ضمن السياسة وادا بدوتن أي خناقي وخارج السياسة وادا جيتنا وادا تشتغل بدوتن بدي أفضل وارد شكل وبالتالي بدي روزنامه‌وان قال لك آزادی قناة من جوتنا خو بكيني غيري خوا قال لك آزادی قناة من بلبسي وقت وقت بيني وبلبسي وقت شبه كار بكي يكارو خو جوبيني وقت جيتي خصن الفيديو أفنجي هنا براس نتمامي بكار شو خو بكيني يعني وقت بيك نظام راسه. بله دكتور أحمد جارك نازي فكرم جامتا تبخوا خلقي عفريني لوی داره بگمان عفرین و گریسپی و سریکانی هر روزنامه‌گری کردی نمایه لی دخوازن براوردیه که مقارنه که تجمره بکید نافبرا روزنامه‌گری کردی صحافه الکردیه ده سردما بعض ده و سردما پیاده ده گلو روزنامه‌گری کردی گیشتیه چه آسته؟ برای اسلام و رز ترا و جهر میوان ترا جی و جیکیپ ترا دخوت دارکه دا ککشیخو براستی نها روش عفرینه وک و گوتی وک و نشان کری روشک جهمی آلیان دا یعنی روشک ترخرابه روشک ترتنگاسی تدانه روشک الودره ترظلم تکرن و کردایتی بگشتی یعنی هاتیه نشان کرن جی اف گروپ انشته دا گو کردایتی باون دا بدهش برویجی تو روزنامه‌گری کردی لور نمایی تو جورنالیستیکا کردی عفرین سریکانی گریسپی نمایی از وقت عفرین از کانم لسر عفرین با آخفتم جبر روشا گریسپی و سریکانی او کسی جو داره کانن جمع باشتر نشان بکن و به تماشاوان آرکی بناسکرینن به مناسبه از روزنامه‌گان کلجی همیان سلاو دکم و براستی همو خوادکارین روزنامه‌گری کردی خویا کرند با دمه دا انگاون گلکی باش آویتن و ده عنی شر لدجی کرونا یعنی بپرسیار بین و جیه شانازی بی تکوشینا وان یا جبو راگهاندنه و جبو گهاندنا نوچایا یا جبو کردا همیان کردستانی همیان لعفرینه دما بعضیا دیسا روزنامه‌گری کردی تنگاسیا کامازن دابیو جبر یعنی کار روزنامه‌گری لعفرینه کار جورنالیستی کار میدیایی لعفرینه نه لگال بیو یعنی نه علنی بیو تنه یعنی هن روزنامه جالی پارتیان رنده هاتن بلاف کرن دهاتن چاپ کرن به پاش دهاتن کوپی کرن و بلا کرن یعنی روش روزنامه‌گری کردی استه که پریمیتیف داوید که به حسبینه یعنی بیدایی بیوی حتی درکه لی پر روشنبیرا پر سیاست مدارا کسی آلیگرین پارتی آجید به قلم خواب رمان خواب فلسفه خواب نرین خواب و لسر همو آلین جواته و یعنی خواد دان ناسین دان پیش همه کار دهات کرن بس فرنگکی پر پریمیتیف جبر دما بعثیه داشتی دما دستلاتیا بعض داشتی زور تر لسر جواکا یعنی بنسر جواکا کردی تنه لسر کملگه کردی همو آلین وی فوشار هبین گرش هبین تنگاسی هبین زندان لپیشا پر کسا بود بزانی بانا
دستلات زانی با کو کس دواواری دا دخابت کار دکه و باندورا ویجی هیا لسر جواکا کردی لعفرینه هاو دهات بنچاف کرن دهات نگرتن فوشال وان دهات کرن تا اگو حونا عاجز دکرن یان دکرن کو او درجوی کاری بردن یان جی ریاکش خورا ببینن هرن دوارک دن لدروال اوروپا يعني وقت وتبني خوباش بله دکتر از اینجا اگر فکرم جمتا برز عمر استانگین کوتنه پیشیا روزنامه‌وان هر پرسامن یکم بوجی او استانگی چاوا دوی ورن جناف برن دوی چه جوان ورا کرن چاوا ورن پاراستن ل چل روجاوای کردستان بیجی چه ل سوریه برز عمر برز عمر اگر تو دنگی متکی باشه زي بري خو بدم برز صبري همان پرسیار از اشتا بکم استانگین کوتینا پیشیا روزنامه‌وانان نخواستم روزنامه‌وانان کرد در روزنامه‌وای کردستان چاوا او استانگی دوی ورن جناف برن بله یا یکمین استانگی یکمین تی پیشیا روزنامه‌وانان روزنامه‌وان سبقات کنه وتي بزجه رادهاندني سربخوت تجي تنمى هي جريدانة بارتيابها ويه يا جريدانة بي تاد بي درازاتي با تأب نكارن غابا غاويجن ونكارن باستن جراتن إلا في حال أو كاريبيجي سركا دبي تشريع قانوني هبي روزنامه‌وانا بباريزي یا دو گلک جوان دزگیه سربخوت آزاد چه بودن نگری دایون پارتیا و بزرگ ایرو دوجی پس مکاره و آزاد که باعتبار تمیل دیگه تمیلا و سربخوت کسک مکاره چار شخص تیش ده فبن هردو مکارن رادیو یا جریده کی یا ای تشتی بیتر جل بینن و کار بینن بید عمو مالی جواره هده بله طالما جريدانا بارتيا وهي ديتنا بارتيا بكينن خلقي أفجد دو يا ساعة وعي وثقافة الجملة ما هناك بلند بي روزنامه‌وان آزادة دخوازي تشتكي كل بويرك سر عرضي تشي بي وري سر بسكنه وكا هي وكا عين العدسة بدي غيري خواه ديكو أصلا جيب كذن بدي رياوي ده ديكو كس قلماوي بشكيني يان كاميراوي بشكيني يان نهلي كارف جهبيني القرابة أفا صنجيه لك وقتها يا دكتور أفرادن كسي ويا مختص صحافي خندي أو بين ويكاري جيبكن كماماتيب جنبيين ما الأمن من صحافي خندية نتيجة ما كارك حزبيتي تكر لو كاري حزبيتي كسك نبو بنديسي مدن ديسان أزنها خد من ديسكارج بريس خد من روزنامه‌وان ويشا في كسي ندن ديسان صحافة كردي خلكت دا كاب جلمت كرن خلكي ندن ديسان بالكار نتكرن وبالتالي دما سكرا ايك وكار دكي كواري حزبي دكي اوا دبي واري دن ديسان ايك ومختص صحافة او بين كار خودكن ابجي يجوا كلمة نقدر انه والله شيكي صحفي بيان دكي خارجي صحافة دي يانجي نظام نا قال لك روزنامه‌وان هنا يقول لك يقاموا باللند ومظن الجم نجي والجم عربه والجم تركا والجم جميع الملتين دي تر خذي قلمنا وصحفينا خذنا ابجي كارم بوارا كارد كن او اصلا بيش بيشي بركبن هندي ولاءات شخصيه مني وقت جريده ما هو اس كارد از بارتي كارد كن فمرضاتي دوره خذ له زينه ولاءات شخصيه دوره خذ له زينه كسي نفسبورتو كفن ورم كفن تيدا النسر حسب الكفاءة والقدرة أم خلقي اختيار بكل تيدا كاركول وبالتالي ويبجهني ويتماسي قل لك يهبن أفا صنجينا بجنكو بدارة طبعا أصنجي هاري مظن أم جبير نكن كاري ما يخباب وتكوشيناكو أم دكن جبو أزادية ملتي خوا زما سوري يعني زما تركي يعني عراق الإيراني فأصنجي مظنجي مواجهة واه أو قلتي أصنجيتين في شخل كين مهلن
ما هي ملت كرد هلماوي هروري فهي معايير رمضانجي شخص كجبلتها أوجي نفسوي ناتشو ما بهماوي ناتشو ماي جبر نجي دخولي تبني شيء تكن حبسيدات رأيك بدي ورن خبرات بشكلين ورن جريدات سكنين وي أنا أصلا جي قالك دبر يوابنا بس أي كوش دستين مدة كذا أي كو أم دكارن أم سركار بكن أم جانبه خو بكن ويتروي مين دولما كارما ديجي وأنظمة كو حكم المتكن بله بو دنگ گل کرد دوزا کردی بگنه جیهانه برز عمر اگر تو دنگی مدکی از پرسا خواد و برا بکن روزنامه گریا کردی روزنامه وانین کرد کاری بون دوزا گل کرد دنگ گل کرد بگینن جیهانه بله وكا محمالي منه وبدي من عزيز سبريجي عمر غبي يعني باش ممكن راستي يعني الرجمواني الكرد تخسير نكرنا يعني قور كارين قور يعني امكانياتي اخوة كار كرنا بس تاشرا داي كارينا انه بكاربن دنجي كردي ونخوشيا كردي او برين وكله دردي كردا بجهن جهاني براستي او امكانيات المضجر دوين او مؤسسات العملاق جر دوين او يعني روجماگريا كردي بفيشي وين ها كاردكي وين كاربي تشتكي وسع يعني جرام بها وبالكيش بيك بيني براستي يعني بله يعني حتى تشتكي وسع شيء دبي يعني دبلت الهبل بمثل بنمان والله يعني حتى بكاربن رابن بس قول امكاناتي اخويا اتكارم بيجم قول امكاناتي ضعيف طبعا روجماگريا كردي بشيوا قشتي يعني تخسير لكن بس امكاناتي واي متواضعه هي انه دنجي واجي نجهي وان استن برفره بلند الجهان ده جوي اوي ام بينن حتى هاجي بالكا كردي السراستي جهاني هلكي يعني نخورت زايبون تي ده هاي بر مانيكاريا ام دنجي خو بينن جهه مراكزيه قراري امريكا بينن جهه يعني هري بلند حتى ام كاربن ام ما فهم لتي خو السر وان جهه هري بلند ام فرض بكم ام دوزا خو بيش به بله دكتور احمد داوي پرسیار از ارسته تجی بکم برز عمر دبیجه کو روزنامه وانان یاجی روزنامه گریا کردی تفی شیان وین لاواز دیساجی نکاریبون دنگ گله کرد بگینن جهانه و دوزاوی بشوای کی باش بدن ناسین نریناته چیه گلو روزنامه گریا کردی کاریبو دنگ گله کرد و دوزا کردی بگینه جهانه هذا برسك بر هجايا وبرسك بر كورجي وبرسجي دبي يعني بر كور بيجي د حياة دمك روج نماغابيا كردي هناكي وك بريز عمر نشان دوي يعني داستا كيدو بو بر ضعيف بو نكتاري بو برس غريكا كردي و ايشا كردا و داخازيا كردا و دوكترينا كردا جبودا خازيا وان چيه كومانجا نافتاوي دا الناف دولتي دا وقت خواستن بلاغ بكن و بباندور بخابتن بس از لازم تشتكي بيجم يعني جورناليزم بخوا كاركي جريداي هوا نه اوقاس حسانه جي بس دوا استعداد و دميدانها از وقت روزنامه‌گریا كردي بتواهي بگشتي نه تنی روجاوای کردستاني لسرانسری کردستان دشوپینم یعنی پینگا و انگلکی باش هاتن آویتن و او روزنامه‌گریا پیش و داره افجی جی شانازیه و وقت ما مستعمر گوتی جی یعنی کارکی میدیایی آنا لسر ساحه ناو دولتی بپاندور دبی یعنی روزنامه‌گریا کردی ناسنامه خو کردی هوه یعنی هر ولاتکی لهر دورکی هر گومنگاهی که دا ناسنامه روزنامه‌گری جی هیا نه تنی روزنامه‌گری تبنویسین ما مستبدار صبری جی هانی زمان لسر پروفسیونالیزم یعنی بنویسکاری اول نایوی و تایید روزنامه‌وانی کارکی پرفراه و گریدای هوا
يعني تيدا نویس هيا تيدا چاند هيا تيدا دي هنتش نهما گريداي وك روزنامه‌گری وك پروف او وك مهنه وك عالم وك معرفه هرچی دبی پیدا وری دبی یعنی روزنامه‌گری کرلی نوها ببی سازیانه نه تنه لنویسکارا و الخوشپی با بگره دبی لپروفیسیونال جی بگره او کسین پروفیسیونال بوکانه دن همو تشتین رای گشتی چه دکن دهن در کمالگاه وک کمالگاه کردا بجي بكن دريا روجنامه واني دا و جورجي هلك شمسروي بنجاهي بزمانكي بروفيسيونال كانبن تيك هافن تيك هديا بكمالجاها ناف دولتي را و كانبن برسكريك كردي و دوزا كردا بجي بكن بس ببورا هم دقاق 2 ثانيه بدن لتبرسا خبري ويك المليالية دما بعض دان كر ملسار يالية دن دما ريبابيا خسر بعفرين مدن نكر بس هم بدو بايوا روزنامه‌گری وك اي تشت ببي ايديولوجيانا يعني رنگكي تند و بعاديانا هف نا كافي خدمتي كاري روزنامه‌گریه يعني دي كافي خدمتي رامان فاناتيك دي كافي خدمتي ديك چونو گلا نه سرکفتنا وانا دم ريبابريا خسري دا روزنامه‌گری هدو العفرينه روزنامه‌گری که ایدئولوژی افجی طندورا و سلبیه نگاتیوه نه ایجابیه اف تمام يعني بخواست اوه نشان بدم گلک سپاس دکتور احمد شوقی روزنامه‌وان هروها دکتور لگل بو گلک سپاس بو باشتر بونتا برز عمر کوچری نقیب سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه گلک سپاس بو باشتر بونتا هروها روزنامه‌وان صبری رسول گلک سپاس بو باشتر بونا و نوچه لزگین گشتی بردستی ما رخصنا ما في مروفان در راپورتک خود راگاندیا کو گروپک شوان عرب بین کو نافچه شرا لبلبل بجید بن ایرو بشوی که هوانا لولاتی که کرد هفته و 4 سالی بناو علی یعنی احمد علی کی دان بشترا بیکسر جبو نخوشخانه هاتا و گواستن پشتی کو گشت نخوشخانه یکسر جان خوش دستا و شهید بو سرکردهی که برای یه پککه داخواست جه پککه کرد که ایدی خلق سیویل و کمارتالان بکار نینه عثمان اوجالان سیاستمدار باکور کردستان راگهاند کنا با پککه جبومان اخوا خلق سیویل و کمارتالان بکار بینه پیوسته پککه دفجه وی کاره برده هروها عثمان اوجالان تکس کرد که ددما نهاده ترکیه به هرگولی آگاهدار تفگره پککه و ایدی پککه نکاره خوا بپاریزه رخصنا كما في مروفان اشكرا كر كوج بريا 8 سالان و ولاتيه کی باجار دیرکه یه روجاوای کردستان دما کو بریا خوا دایا شام پایتخت سوریه به سرو شوینه رخصنا دنگ گرتیان د داخویانی که در راگهاند کو ولاتيه بناو لاوین احمد حاجی جدایک بو سال 1985 نه بریا 7 سالان لریکفتا 35 2012 لشام پایتخت سوریه به سرو شوینه او تو زانیاریک لسر چارانوی ساوی تنیا وكو رخصنا نافوري دايزانين كلاوين احمد حاجي خلق گند عرعور يسر بدريكي ويا وبمبستا ورغرتنا بلغنامه زانينگه خوا بري خوا دابو شامه جوه دمي و حطانها تو آگاهي لسر وي تنانه بله تماشاوان هجام بهتر لسروی مجاره و مجاره گرتیان راوسن ما میوانداریا چالاگوان شپال ابراهیم کریا دنباش برز شپال يعني دنوچه مدهات کو اف خورد اف 8 سالان وندایا جبلی وی بصدان ناف هنا به سرو شوینن او چارانوی سوان ندیار پرس دفرده او زانیاری نو ین کو بردست وکتنه دربار وان گرتیان ده چنه
دنباش براسي وكرم كر يعني بصدي خورتان روشة والنقية حيث صلحتها عنها مخابن طبعا يعني ولاتك وقت سوري كوبيا مافيان آباد ونكده وروشة قرطية أب مجارة هري جران ياقو حتى آنها جارة جرانات داني طبعا لاوين وغيري وينا قالك تتهمجي هنا منابع وان بلا نكنا جبر براسيجي مالبات وان او حق ندانا ما ندانا مدوان بلاكن لكلك بورتيك فردا هاتنا اون ذاكرن وهاتنا كتن حتى رجائيرون تشتك لسروانا براسي نخيايا مخفقهان دقالك دبرا افتتيكو بري يعني جندانا دبون دبكتن ايكو بخوا اشكنجي كرن دركتن بازان جريجيمي بقتيان يعني تشتكوا ريخت تنقهان وانا مخابن حتى آن هاشي تنوكا نكتنا كما دارسل يعني ما بونا والكودينا قالوا طاغن قالوا جيانا فاضزانا مخابن ام تشتكي حياة انها نظام يعني برز شپال هجمار و آمار فرمیل بردسته وهنه کو هجمارا خویا بکن هجمارا خورتين كرد يعني كل لجم ريجيمي لجم داعش لجم جبهة نصرة هاتنا ونداكرن هجمارك فرمي آمارك فرمي الجم وهي انا بالنسبه لي كيف لجم ريجيمي ايكو ناف كتنن عرض السيمدا سبورت كردا صد اوتي وحفكتن جوان دكش سنه كرد هنا كرد شامينا از ايكو يعني بهتر دي خويا ترنجو جم ريجيم هاتنا قرتن قالك ونداي نجيب راسي يعني مداهمات شيبونا دوان شرعي واندا دوان تاري واندا ودبرا وندابونا زيدي وينا لجم اي نصرة وداعش وانا وانتفد جيزانن يعني ريختنا كوك ريختنا امنتي نكاريبو بكهني هجماركي جبرتو روشك آلوت بو يعني لجم اوبوزيسيون جبراتي هجمارك مظن هنا بهتري فورتي ما لجم ريجيمينا لازم تشتكي دوي مجارده ريجيم نو شكل قلبي ترنجي يعني وقت كرمان دي اخبارات السوري ده يكجوانا يعني عقيد وجلي وبالاختيار ودبر فرعي خطيب ده فرعي قلتنا فرم تفضل بين جوية طبعا جبار ده هاتيه قرتن بأديكاريا بوليسي ألماني وفرنسي تشتا خوش انه طبعا بتشي دادجهي كل باجاري يعني ألمانيا أو محكمتي وأفجارا يكمين ويروني جواب بكن يعني أبنو تشكل في مهمبو جكتكو أبيكو باز بدن وأشكنجي جكلا كرنات حقيقة هذا طبعا جبهرت السلامة بغير مجاري بسطها دي تند مولا كده يعني ما موسى أنور بني ويدبيني وأنور بني أو إيكو صيصلة وترتيبه دوي فرعي ده فأجدخوازن بيجم إنه الدنيا قلتي بتوجه تشكسيكو أشكنجيب حقيقة فيها كرنا تشكسيكو ظلم كريا ووري محاكمة كرن بيجا حريك أزبهورم دمك ويها يعني باشا بريس شپال بريا يعني برسك من هبو هرتا بخوا اماجا بيكر بيجي كرنا ياسايا سيزر او چاو باندوري لسر ديار كرنا چارانويسا گرتين كرد وين سوري بگشتي بكا طبعا بروبليمك يعني امن برد اختيار هو كرد يجبر براسيجي او مطالبه بجراني جاهليه ما وقت او بارتي وملت انها تقصن ريجيمي يعني بدوا قلق ريكتن شيبون ما بين قصدي وما بين ريجيمي ديسا مخابن او هجمارة قد حاط دار نكتن يعني ديسا دبيجم از مجارك انسانية يعني ايكو نافل قطن اوبوزيسيون از مجار قلتي باش دفا قراندن جبرقو ديوان قفتوكوي جيني كده مخابن ده 2013 هذا قريدان بشارانوسا سوري بشتي يعني او مفروض ونكتبانا بقفتوكوي سياسي نجبر ملفك انسانيكو يجبروا له إلو أم حموق على نبي مجاري أب مجارا قبيا آلوت أمددن هيفي دارم طبعا هيفي دارم ريخصن وبارتية كرد وشكتك ودفي مجاري ده شوفيني بقشتي يعني داخواز وان خوطا بكن يجبر خورتك براسيكت لوانا بو خود دي
gelek navê ku ji rêxistinê Sûrî jî debkevin bi navê getiya dîsa navê Spotê Kurdatê dikê min يعني مسألة وياها حرب طائفي مع مخابن يعني أمن برد كيف أنا بنقضي حتى رجعي. بله. أمجي بهفينا كو چارا نویسا هر گرتیا کی چه سوری به چیجی کرد به دیار به گلک سپاس شپال ابراهیم چلاکوان ته میوانی بو گلک سپاس بو آگاهی و زانیارین ته. هجمار کولاتین باجار کوبانی روجاوی کردستان لسر یا حلب و باجار من بجی آسمانه و ریبندن رژیم اسد رازینابن اولاتی جارا کدن وگرنه سرمالو ملکن خوا لگوری کوهاتیا راگاندن نزدیک 120 ولاتین گندوار باجار کوبانی کل حلب دمان دریا وگره ده بومالین خوا او دو روژن لسر داوین ریبند رژیم اسد آسمانه لگوری بریارک رژیم اسد هر دو روژن دوشم و سیشم خلق دکارن وگرنه باجار و گندین خوا و اولاتین کوبانی لگور بریاره جه حلب بو کوبانی برایکتر لی ددمان هاده او لچوله دمینن. لروجاوی کردستان قلقای هاتون و چونه هاتا درشکرن رویبریا پیده ده داخویانیه که در آگاهاند کجبر بردوامی مترسیا ویروسا کورونای وان بریار دایه که قلقای چون هاتنه حتی 10 روزندن و تا حتی یک گلانه درش بکه لگوری پیده ده داخویانی خود در آگاهاندیه که تانها لروجاوی کردستان پیکتنا تو حالته که به ویروسا کورونای نهاتیه تو مارکرن لی روژا 17 نیسان رخصان تندرستی یا جیهانی راگانده بو که کسکی لنخوشخانه قامشلو به ویروسا کورونای جیانا خواه جدستا بو. بله تماشاوان هجاب وی او هم گشتن داویا بولتن خواه هر شاد و بختور بن.